Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya kong sang Mizoram hasona tura pui thena kong enpui turin BRICS Entrepreneur Alliance team 10 Mizoram ran to mek Chief Minister Pulul Doma kai shruin Vain Khan mi pragati meeting ne ani Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chuan tun hai Shillonga tharum thona thleng chungchanga na takin sarkarin mala donati National Security Advisor Ajit Dovalan China to chungin India na China de chon ramrit buai chungchangan soidun don Kong sanga Mizoram hasona tura pui theina kong enpui turin BRICS Entrepreneur Alliance BEA Team 10 Mizoram ran to meka Vain Khan Chief Minister Pulul Doma hovin CM Conference Hall meeting an nei Chief Minister chon carbon trading so thing song bolna le tourism te chu Mizoram sarkarin BEA ne na thodona kalpui masaka dona te ani thosoya Anro manna ron siam te chu atul angzela boji turani thu soibok he meeting a hin BEA thopui farm le company sang ten Mizoram ma an lak the na lai te an soifi a Florida Biocomplex Rasia te chu Mizoram thlai ta na an biostimulant siam man tangkai konga man lak the nan soya maximize ten tourism lama Mizoram phochole malak the an nei te soifi ani a carbon project developer Jatin Kapoor chuan carbon credit lama malak the na te soibok Carbon credit chungchang hen carbon ti tlemna te afforestation and reforestation ARR te blue carbon BECCS te biochar te soifiani a thingtlang mi te ta na izona siam sakte carbon le private investment manga sumle pai tam tham tak Mizoram laglu ani the dan te po soilanani khwalzin hip konga hian Mizoram chu Goa Kerala le Kashmir ang state mingthang sa te nena in elovin thilthar mu chole ton tharlama nasa joka malak athatan ringa sumnga Aizawl corporate and tech lama thoktele Gen Z khwalzinte atam thengber hi blu tumzonga malak theini in angai ani hibaka hian Israel company tringin micro drip irrigation le climate control greenhouse te drone enabled logistics park security lama man lak thinate angai thlabokani so thing song boler shalna tur market chungchanga po soi honi in international market shal theidan tur te an soi ani meeting a hin horticulture minister pusil soivonga pulthan sanga minister corporation minister pupisi wal rota Rajya Sabha MP pukela tongkema advisor chief minister pulma punte Advisor Chief Minister Dr. KC Lalma Somjavale official dangte antel ani Chief Minister Pulul Doma kai shruin Vain Khan Mizoram proactive governance and timely implementation mi pragati meeting nei ni a state sunga masonan tholian zual than so te clear ho ni in nakal mon chante harsana sut kian dan tu tele malak zel dan tur te an soi ho then Zol PCT master plan bo sai mek chu clear ho ni in malak na masa atan alibra project mangin solid waste management system deal pui lake area chei bolnale Saturday market thar semete tho masak tumani a Law River Tuilian ven ne chei moi na tho na tura ro manani bok thingsul the conference center sakme kani thute mineko sarkar pi samun pui PWD le Bonel Geo Solution and Services ten sakmek te kem somni pakta thui puk jing ne silsuri kong lai na kal pui mek te thir ho ani bok BJP Mizoram State Vice President Pulul Doma chuan kum sangni somni pasre BJP ka thre sarkar chon India ram chu khovel ram ro puile hausa develop country ni turin mala meka sti role chon India ram hason hian Mizoram State kil khora po kongeng kima awam tel thenan BJP Mizoram chuan develop Mizoram hason intodel ni tir chu atum berani ati Aizawl BJP Mizoram State Office mi puiru na thu sein Pulul Doma chuan central project ne central scheme te Mizoram a anhotlin nge thine turim Malak na sang te enjoy puya Mizoram point masona tlonting ne venge thenan BJP Mizoram State President Dr. K.B. Chokai shoi team sang te din tharin Mizoram masona tan thei to pan so zel don ani ati MNF party treasurer Pularut ke machuan mi pui phuri tam tak ZP mina CM te chhok jang khai turle Mizo nationalism choi nung turin MNF in bot sayati Aizawl MNF party office Mizo namruna thu sein Pularut ke machuan an sarkar lai khan COVID-19 tripikara ni zain hlona mi pui ten pe theya athok tu te hlo pol lak theilo omlo mai ni lovin kum sani somni pli mars thla thenga an hlo tur an tifel sa a tila han ZPM sarkar hnuai choni za in hlona thok tu tem hlo an na thalo hle ni soin thathum te thanga te hlona lo fowa thok tu te an buain an laina tom tak zetani ati Rural Development Department a khanin ni za in hlona chungchanga kum nga kan sarkar chung khan ni za in hlona kan pe ni hlo lak tur omlo
ahar sana to ha voi khat ma kan nei lo kan ho tu pa pu zoram thang ale pathian ming suai na kha aro puyani Plur ke masut MNF in Zelena sol san chu Mizo namle ramle sakwa himna ne Zelena sangber ane thinan MNF ton Zelena surati a nam pasal thale martar te wangin nam zoma achoka nationalism tel lawa Mizo namle Mizoram kai shwach apoi thene te bok ramna thung in akentel article 371g in a huam FCA Act 2023 ZPM sarkar adopa haral thilhana anhlan tamai chu apoi hlat isoin Chanchinthar ten ZPM sarkar chu anla runte mangati a remna thung bo chen ani a remna thung bo chema saber sarkar ni a anin mu chu huna me chon atlai to ang ati ZPM sarkar chon kan in hum hek na dan remna thung awanga kan nei article 371g ami haral thilhana anon plan ta dai mai ni Chanchinthar ten la ronde muta remna thung bo chema saber tunge tu sarkar nge tila ZPM sarkar ti Chanchinthar ten an la ron kok don ani apoi zia hi an ngai to phak lo amaro chu an pian thara an ngai to at meu chuan nam ta na poi ngota MC Mayor poi salam tlong chon in sui khoma zai khata luan sham chu an changna na le ma som nan don na turani ti Vanezet Pem Party Office and Part in Coma Thusain MC Mayor chon midang en lovin mani thewin en thara midang te milturin pa ingai te paya in herrem ngai te herremin tuma in thlovin shruai tu luite ko khom zir tharle apoimo ati general election an nen an chan hima an hlim thom le an ril put mang moi tak te thengilo turin kal khom te cha ro pule ming thadulu ta te nom sak le hlok dulu ta chunglam poi na setak soi theni a chu wangin hun ala nei lai hen in siam thada tu tho soi ani kumkal mek sani somni puruk somni pasre chakma autonomous district council CADC sumro man cheng no sing ni sangli zere somli pathum ro manchu voina CADC emergency session lungrol takina pass CADC emergency session voina chairman pukali kumar tangchange kai shoya hian budget hi pass ani a CADC sumro man hi karkal tani somni khan CM punropam chakma chuna pharani CADC budget in delona anasa leti house a hian tarana ni a ani en kol tur sum moza cheng no sin khat sang seri zanga sompanga ni line kum salama banen tuna an sum in delona hi cheng noi sang seri zeruk panga la velani voin CADC emergency session pass nu hian chairman session chu ati top zui ani Aizawl all NGO coordination committee malak na in voin khan National Highway 02 Aizawl khochunga kong chelai siam than tlang nei ni a hen tlang en Aizawl khochunga JCB le tipper nei tu ten kong siam thanan hian an lir theite chuakin khochumi pui tlongai po engamazat an tlang bokani na tlang sen so mamo atan na thial deputy commissioner chuan pesafai cheng singa pe a MPWD na thial subdivision point an mamo angkhol man tir bok ani Chanchinthar hi akas fani Aizawl tonga ponani a naktu zing dar sarile chan via Chanchinthar hi ponne ani ang Meghalaya chief minister Conrad Sangma chuan tun hnaya Shillonga tharum thona thleng chungchang an takin malak ani angati wen khan Meghalaya legislative assembly chut khom tan ni in chief minister Sangma chuan house a thucho semin August ni som pakua Khas Students Union KSU te hoi hota Black Flag bike rally ne truma tharum thona mo phurtu chuna taka shemani donati a State Sarkar chon khathil thleng kha angai thu taklet isoin poi khoi du te man suaka anchunga shemna peturin theito pa chu thu soya pusangma chuan so house ril danin khathil thleng khan dir thei somthum pakhat ti chiatani ba ka mi somparetin hliam antura FIR sompanga zeluni a mai tu ma poi khoi tu mi panga te ani na thia chen to ni in mi pakhat man ani to atibok National Security Advisor NSA Ajit Dovalan China atlo chungin India le China te chuan ramri buai chungchang an soi dun don NSA Ajit Doval hian voin khan ni cham turin Beijing a thlenga naktu ka India le China ramri chungchang in biak special representative talk voice of ni pangana tel dona he huna hian China lam in foreign minister buang ye tel don bok ani China foreign ministry te chu danin pu Doval le puiwang te hian rampani in kara ramri buai na chungchang te zau takin soi dun dona hempa kain khovel thlen pai mote an sei dun don bok ani Chanchinthar cheti topna na tlang pui kongsang sanga Mizoram hasona tura pui thena kong en pui turin BRICS Entrepreneur Alliance team 10 Mizoram anon tlomek chief minister puldoma kai ruin voin khan mi pragati meeting ne ni Meghalaya chief minister Conrad Sangma chon tun mai Shillonga tharum thona thleng chungchanga na takin mala kani angati National Security Advisor Ajit Dovalan China to chungin India le China te chuan
ram re boy chung chang an choi dun don chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani